ربي هاجو ربي مرادك يسان هاجو مبي ربي نوها فيس يا ربي نو فيس يا ربي نو فيس اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه يا رب اللهم إنا دعوناك بأسمائك الحسنى وبدرجاتك العليا يا ربي يا إلهي أنت الله لا إله غيرك آمنا بكتابك يا ربي آمنا بكتابك الذي أنزلته يا ربي برين ولك ابن ليس فيفتو فيات سبرا رفتي يا ربي نو فيس ربي نو هافيس ربي نو هافيس عافيا قوتو يا ربي نو كنيف بسم الله جرى اسمرت الراحة يا ميدي بيتنا يا رب الرانو كاسي رب الرانو هاكاسو جزاكم الله خيرا دقيقة سلا تشامو يكرتا دقيقة له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك قطعي مسكينات صنت ان شاء الله لسؤال الناس ايش እንግዲህ ሁላችሁንም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብያለሁ እንዲያም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያለሁ እዚህም ያላችሁም ሼክ ሪያድም አሉ መንሱርም ሁሉም ቤተሰብ ሰላም አለይኩም ብያችኋለሁ ነርቺም ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ሙባረክ የምስኪኖች አባት ይሄ ወንድማችን ብዙ መልካም ስራዎች ሲሰራ አቃለው ከሱ ጋርም ጎንኛ አንዳንድ ስራዎችን ሳግዘው ነበር አንድ ጊዜ እና አሁን ላይ ግን በዚህ ሁኔታ ሳይው በጣም ነው ያዘንኩት ሙነት ትናንትና ራሱ ነው በጣም ቤቴን ከፍቼ እንደዛ በጣም ስናገር ማሰራብነት ራሱ መጥቶ ደንግጦ ሙቢ እንዴት ሆነ እንደዛ በጣም አዝኖ በእውነት ይገርማችኋል ሰው ነው ያሰነገጠው ሰው አልሰማም በነገራችን ላይ ሰው እንዲሰማም ሰው አልፈልግም መጀመሪያ ያው ሰው ዱአ አድርጉልኝ ነበር የሚለው ግን ወንድማችን ደግሞ አሁን በጣም ያው ህመሙ እየበዛበት ነውና የግዴታ ውጪ ሄዶ መታከም አለበት ይሄ ወንድማችን እንግዲህ ያው የኛም የልጆች አባት ነን እሱም የልጆች አባት ነው በመልካም ስራው ነው የምናቀው ግን አላህ ደግሞ የሚወደውን ባሪያ ይፈትናል አላህ በዚህ ፈተነው በጣም መልካም ስራዎች አለው እስኪ ደግሞ በዚህ በኩል ይፈትነው አለ ህክምናው ደግሞ የግዴታ መደረግ አለበት ስለዚህ ሁላችንም ዛሬ በተቻለ መጠን ይሄን ወንድማችን የሚያስፈልገውን ወጪ አሟልተን ባስቸኳይ ሄዶ ወደ ቱርክ ህክምናው እንዲያገኝ እንደው ዱአም ምችሉ በዱአ ምችሉ እርዳታ መርዳት ምችሉ እርዳታ ያረጋችሁ ዛሬ እባካችሁ ይሄን ወንድማችን ህይወት እንታደገውላለው በተረፈ እንግዲህ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ሌላ አደራምላችሁ የናንተ ኮፒ ሊንክና ታፕታፕ በጣም ወሳኝ ነው ቤቱም ያው እንግዲህ ይሄን ነገር እንዳይሳካ የሚፈልጉ ሰዎች ምቀኞችም ስለሚኖሩ ኢንሻአላህ እናንተ በኮፒ ሊንክ ያረጋችሁ ኮፒ ሊንክ አሁን ኦልሞስት 84000 ደርሰናል ወደ 100 እናስገባው ታፕታቡንም ከፍ አድርጉት 2-3 ሚሊዮን ይግባ ኢንሻአላህ በቀጣይ ደግሞ ያው ከታች አካውንት ሲጠየቅ አንድ ነገር አደራምላችሁ እህትና ወንድሞቼ ማንንም ሰው በውስጥ መጥቶ አካውንት ሲጠይቃችሁ አካውንት እንዳትሰጡ አካውንት እዚህ ጋር ከሚሰጠው ሌላ አካውንት ለማንንም አካውንት እንዳትሰጡ እንዳትቀበሉ ለምን አንዳንድ ሰዎች አሉ እቺን አጋጣሚ ተጠቅመው ለተንኮል የሚያስቡ ሰዎች እንዳሉ እናቃለን ስለዚህ በውስጥ መጥቶ አሁን ላይፉ ላይ አካውንት ጠይቃችሁ ነበርና ለሙባረክ ሙሰማ ገቢ የሚደረገው በዚህ አካውንት ነው ብሎ ከሰጧችሁ በውስጥ ማንኛውንም አካውንት እንዳትቀበሉ ያ ጀማ አደራ ለምን ሆም ብሎ ተዘጋጅቶ የመጡ ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ለማጭበርበርና ለመስረቅ ለነሱ ይሄ ሁሌ ስራቸው ነውና አደራ እህት ወንድሞቼ እዚህ ጋር ከሚጻፈው አካውንት እኛ ከምንነግራችሁ አካውንት ሌላ አካውንት ምንም አይነት አካውንት እንዳትቀበሉ ያ አካውንት በሶስት የተከፈተ አካውንት ነው ይሄ ነው ትክክለኛ የሱ አካውንት ማንኛውም ግለሰብ መጥቶ በውስጥ አካውንት ሲሰጣችሁ እንዳትቀበሉ አደራምላችሁ ይሄ ነው ኢንሻአላህ ተመልሼ እመጣለሁ ለሌላው ያው እንግዲህ ትልልቅ መሻይኾች ያሉን ማውራት ይከብደኛል ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይር እመጣለሁ ተመልሼ ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም Thank you እናመሰግናለን ሙቤ አባታችን ሼክ ሪያድ ገመዳዚ ይገኛሉ ሼክ ሪያድ በገነጋ ነፍተነ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ እስኒስ አምሰኑ ደበርሳ ዋንጀተን ነው እንጀዳ አገላቶማ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ሁላችሁ እንዴት ናችሁ ወአለይኩም ሰላም ናችሁ ኡስታዝ አሲያ ራጅ ሙቤ ሃይደር አብዲ አከም ጅርተን ነጋ ፈዩ ማሚ አልহামዱሊላህ በገረብ ሲንካይ መረከሰኑ من بابا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وما وني في اللينجرو با إننا معرفة واند بتمي فرومي فاند بدا إرجع برباتشسو آسيانس بوليسكيا
mubeenis dubbate akkasuma kabajamoon obboleessi keenya Mansuuris dubbate wanni guddaa dabalu hin jiru. Wanni guddaa dabalu yoo jiraate ani ni qaamaan biyya kana jira. Qaamaan Mubaarakiin bira jira. Dhibee isaallee rakkoo isaallee hin beeka. Nama akkaaniin inni dhiyaatullee namaan akkaanitti dhiyaatullee. Barreeffama tokko jala kanatti argaa. Obboleeyyan kiyya dhibeen qormaata rabbiin gabarran ofii kana ni qormaata. Haga feete ilma namaatitti yoo artellee dhibeedhaan nama hin hawwin. Waan rabbi sin jaalanne waan namni illee hin jaalanne. Namni fayyaalessi osoo hin dhibamin jedhu. Ammas nama dhibame kana anallee boru rabbiin na qaba jedhe. Ati Mubaarakiin dhuunfaa keetti jibbuu dandeetta jaalachuu dandeetta. Laakiin adhanu Mubaarakii ta'uuf osoo hin taane lubbuu kennaa waa dabarfachuu fi rabbiin biratti. Wanni asii wal geenneef. Mubaarak ilma kenna obboleessa keessan. Diinaa miti Israa'elii miti. Itoophiyaawidha. Saba keetii obboleessa keeti. Balleessus situ gorfata situ lolataan malee dhibee irratti namaan waan hin taane barreessuun waan boru ilmaan teetii ta'u waan boru lubbuu keetiif ta'u ashaaraa badaa harka keetiin ofirratti maataba diimaadhaan chaappaa diimaadhaan ofirratti dhooftee hin dabarsin. Guyyaa darbuu waan hin darbiin gudunfatteen kaa'in. Tanuma dabru. Tanuma dhaamee lufu. Mubaarak dhibeen isaa yeroo dheeraa dhibamaa tureera obboleeyyan. Nama loluun keessaa tokko anan. Yoo sa'aa dheeraa laayivii irra turaa keessattuu gaafa gargaarsaa kana haga guyyaa 3-4 yoo waa jalqaban hamma xumuraniif rafaa itti deebaa bayaa itti deebaa hajaa geeffataa itti deebina numartu daqiiqaa 20-30 hanga kaleen duwwaa isa taatu tokko kaleen isaa hagana turtiin seene akka inni ta'uuf kana dhaamaallee turellee waan obboleeyyan keenya martuu beeku. Kawaan biraatitti waliin bu'iinsaa ilmi namaa waliin bu'aa walitti araarama. Wodhabaa walii gala. Sadarkaa hiyyeessaa kana dhiisi dureessi nu wodhaba. Sadarkaa nu dhiisi mazhabni arfan wodhabaa turan imaamman gugurdoon. Laakiin walii galan. Hunda kennaa waan nu walii galchu jira. Waa lama. Namni islaama taate. Kalimaa laa ilaaha illallahu Muhammadun Rasuulullaahi waliin nu galcha. Namni kun waliin nun galchin waliyyuun gallu abadan ilaa yoomil qiyaamatti kan akkasi qaban. Namni nama taate ka islaamalleen ta'in ka amantaa biroo hordofartaattu kabajabtuun ummanni adaba qabu ka kabajaa qabu ka akkaan jaalannu nu jaalatu kaas jala jiru. Namummaa walitti qabna. Insaaniyyummaa adda gargaarsa namummaati. Inni naa kadhaan jenne hin barbaanneen. Guyyaa hedduu yaaleellee na adidee beeka. Laakiin abdiin gabbayee jennaan natti tolena. Baay'ee gammadeen. Inni hin feene haqiiqaa yoo kana dubbanneet hin jenne. Wanni dhukkubsataaru waan takkaa lamaa miti. Mucaan kun dhiibbaa dhiigaa qaba. Sukkaara qaba. Ka miidiyaa irrattuu kufaaru guyyaa meeqaa. Ka xiqqoo yoo dubbate hin dandeenye. Amma deebee wanni tiruu irra baate sun sadarkaa dadhabbii guddaan geettee adda sadarkaa quraanyaa algaadhaa ta'e Mubaarak. Wanni gaafatame waan xiqqoo miti. Waan humni nama tokkoo dhiisi humni isaatiin maatii isaallee danda'u miti. Waa marallee asirratti illee dubbatan. Osoo san hin taane jaalatee namni fuuldura namaan dhaabatu. Fuuldura mana namaa dhaabachuu wanni haga isaa ulfaatu hin jiru. Kanatu as dhaabe. Loomiin 50 nama 50 geetiidha. Nama tokkotti ammoo ba'aa taati. Namni hagana yoo wal geenne homa xiqqaa tokko waan dhugaa yoo ofirratti qabnee isii galmaan geenneet hin jenne lubbuu Mubaarakiin hambifanna. Yoo Mubaarak badaa ta'e sabaadha isa jaaladhe na jaalatu kana adaan badaa ta'e jedhee inni nuun barata. Yoo inni gaarii ta'e hoo gaarummaa isaa sanii nu bira dhaaban. Walaakin jiruu fi duutii dhibeen qadara rabbiiti malee waan ilmi namaa ufiin godhatu miti. Muuminni illee fatanama ka muuminan taane illee fatanama. Kan akkasitti beekisiin jedha. Jazakallahu khairan ulfaadhaa galatooma
marri keessanuu guyyaan hadhaatuun guyyaa lubbuu ilma namaa hambisuuti tan akkasitti fudhaa awwala namni hunduu ka as jala jirtan namni 1700 kun kalimaa takka qofa barreessa sun rabbumaaf jechamee waan rabbiin kadhannu wayii barbaada nama duursineeti nama dura rabbiin kadhan yoo rabbiin kadhanne milkoofnallee mee wayii rabbiin kadhanna waan wal seeneeru waan akkanumaan shayxaanni nu fakkeesseeru rabbumaaf jecha oofi walii haa goonu አንድ ነገር ነው የምለምናችሁ ወደ ሰዎች ከሰዎች እርዳታ ሳንጠይቅ አላህን እርዳታ እንጠይቀው ነገር ግን በአንድ ነገር አላህን እንጠይቀው እሱ ምንድነው የተቃቃር ነው ያልተቃቃር ነው የሆነ ነገር ላይ ዘን የገባ ነው ያልገባ ነው ይሄ ወኔ በሽታ ውስጣችን ገብቷል አንዳንድ ሰዎች ውስጥ ገብቷል እንደኔ ሳይሆን እንደ አንዳንድ ሰዎች ሳይሆን ብዙ ሰዎች በቃ የሆነ ይሄ ዘረኝነት ይሄ ሸይጣን ውስጣችን ገብቷልና እስኪ ቀድመን ሁላችንም አፎን አልላይ ብለን አፏል لله የሚለው ጽሁፍ እንጻፍ ከዛ በኋላ አላህን በዚህ ለምነው ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ያ ረቢ ንፈይስ ያ ረቢ ንፈይስ ያ ረቢ ንፈይስ ያ ረቢ ንፈይስ اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه يا رب اللهم دعوناك باسمائك الحسنى وبدرجاتك العليا يا رب فيسين اسلغ سنه فيفنن دندو فيا رب ابراهيم يا رب نفيس دوا لك اتقجلوا يا رب نتاسس بسم الله بعزته وجلاله والريا متعواتني دفتن والرئيتني نموامتن اسو مبي وبليسكي يا عبدي المكينا وبلينك يا كبرو خزل جرتني والرئيتني نميامتن رب جزاك سنشنيها كفر ورّي أمو يا متعواتن اللي قافة كانت الرب سنيها أوات خالق الخلق دعايته سنها أوات أفونا لله رب ما بجتش هندي كنا ولي هاريفنو جرس جنتا كنا أكما درادو بانتنون دمارنت التادم نو سنين جدا حاجات السمر ربي ولت سنيها قبو إيمان الرب نو هيادتو من نمنكما سديتا كن نمكما سديتا تشيرين وقراتي با إننا ما كيسا وانغاري ترفاي سنين جدا كبرا وني نمني أكاونتي وابلسو كأنو جريمو بيرريم صدات ومان صداتنا مال جنان أتركتا غرغارتا بيلانيا تشفتا دتبا وابادته ربين سنغتو جت خديجة قاف كان رسولا عليه الصلاة والسلام إن الله لا يضيئك جتني قاف كان بقافا ورقة من نوفل ينبر في الدكان نمت مساني ربين نسرك أتنا ما كانت ودو برأت ملتو أكنا تجرى جنان وصو برا سنان جرادت درجكم أنت يتدرين أجرات سيتم سجنيني رسولا عليه الصلاة والسلام كناف إن شاء الله خير داف والجنة ملء شر دافي متي نمولي بوسو في متي تول داف والجنة كناف ربي نبرة جرام بك يا يادين عشان جرام دي كيسانو سكنتا والدرا دوبا نتنون ديما أكاتا تديمنون كجما غيفتي اللي كجما وانيات جولة أكاتا إسهالا متجايرون إن شاء الله عبدي والدرا دوبا إنه حافظو نمني برو اللي هذا هكنتو وان تدديبا جنو فسمرت سن الرابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا كينيا قالتوما هندم تيجي سوورا سراجرتن فيديو بنات أو بوليس كينيا راتشو تسفاي وبوليس كينيا كالي مسكي منجي أسيتيار غانتي فيديو نبرد راتشي إني like أني ساكو منا مهندما واي موبي إنقدو مكانن أجي so إني توليني مني يشودا أما جرو like أمتن كبجلي أمتا ساتي يتيرا هندم تكينيا واندن دينيون بوليس كينيا برد أبشو كمنا إني واندن داون ugat abaizo ikuni uga namnun dulaleda namu ambar bade je chudanda garu namnun dumtu namu kamu oromon kamu yero gargar sa barbade hundatti mubarak bira dufe gargaramera kan hundum tikenya arginira ሁላችንም አይተናል እርዳታ የሚፈልግ ሰው ሁሉ ሙባረክ ጋመቶ ተረድቷል ዛሬ ደግሞ እሱ የሁላችንንም እርዳታ ይፈልጋል አፋን ኦሮሞም ለማትሰሙ በአማርኛ እየተናገርኩ ያለው አፋን ኦሮሞም ለማትሰሙ ነው እና እስከ ዛሬ ቤቱ የእርዳታ ቤት ነው እና ሁላችንም አባ ምስኪና ብለን ነው የምንጠራው የምስኪን አባት ማለት ነው እና ሁሌ የተቸገረ ሰው እሱ ጋር መቶ ተረድቷል ዛሬ ደግሞ እሱ ችግር ገጥሞት ወደዚህ ህዝብ ወጥቷል ማለት ነው ሶ ሁላችንም እኔን ጨምሮ እኔ የቻልኩትን አደርጋለሁ ሁላችንም ገንዘብ በገንዘብ መርዳት የምንችል በገንዘብ
በተከፈተው አካውንት ሁላችሁንም እኔ ፐርሰናሊ እኔ እለምናችኋለሁ እኔን የምትወዱኝ እኔን የምትሰሙኝ ከወንድማችን ሙባረክ ጎን እንድትቆሙ በእግዚአብሔር ፊት እለምናችኋለሁ እኔም የቻልኩትን አደርጋለሁ መርዳት እንኳን ያልቻላችሁ መርዳት ይችላል ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ሁሉ ሼር እንድታደርጉ መርዳት ይችላል ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ደውላችሁ እንድትነግሩ እንደዚህ ብዙ ጊዜ የሚረዳ ሰው አሁን ተቸግሮ እርዳታ ይፈልጋል ታሞ ህመም ላይ ነው ብላችሁ መርዳት ለሚችል ሰው እንድትደውሉ ሁላችሁንም እጠይቃለሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው 100% እርግጠኛ ነኝ ሙባረክ ታክመ ድነ ለምስጋና በቪዲዮ እንደምትወጣ 100% እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም የምትችሉትን አድርጉ ያለው ቪው በቂ አይደለም ለምንድነው 10,000 20,000 ሰው የሌለው ማንጋ ነው ሼር ያልተደረገው ሼር የተደረገላቸው ሰዎች እኮ 8,000 ሰዎች መተዋል ሼር ያልተደረገላቸው 10,000 ሰዎች ይቀራሉ ማለት ነው እንደም ትኬሰን ኮፒ ሊንክ ሳይሆን ማድረግ ያለባችሁ ለምታውቁት ሰው እንዳለ ሼር አድርጉ ለምታውቁት ለ50 ሰው ሼር አድርጉ እናንተ ሼር ከምታደርጉት 50 ሰው 10 ሰው ከመጣ 20,000 ሰው እንገባለን ሰው በመጣ ቁጥር ሰው በበዛ ቁጥር የሚረዳ ሰው ይበዛል አይ ቲንክ ነገ እርዳታ አለ አይደል አብዲ ካልተሳሳትኩ ነገ ደግሞ መንሱር ቤት አለ አይደል እና ዛሬ ጨርሰን ልናድር እንችላለን ዛሬም ብንጨርስ ነገ እርዳታው ይቀጥላል ዛሬ 20,000 ሰው መግባት ይችላል ሁላችሁም መላክ ለምትችሉት ሰው ሁሉ እየላካችሁ ደውላችሁ የምትነግሩት ሰው ለምሳሌ ነው ማቃውን ባዙሪያ ያሉ ማቃቸውን ሀብታሞች እኔ ደውዬ እነግራለሁ ከሙባረክ ጎን እንዲቆሙ ማለት ነው እናንተ አትሊስት እናንተ እንኳን መርዳት ባትችሉ ገንዘብ ላላቸው ሰዎች ደውላችሁ ያለውን ሁኔታ ያስረዳችሁ ሙባረክን የሚረዱበትን መንገድ ማመቻቸት ትችላላችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እንደምናሳካ እናቀዋለን ሌትስ ጎ Thank you. Obboleessa kiyya Raachee baay'ee galatoomii. Thank you. Obboleettii keenya maskii bangee baga nagaan dhuftee yaada kee nuu kennitii uummata nuu jajjabeessi. Thank you. እሺ akkam jirtan saniin cufa nageenyi keessan badhaadha. Namni hedduun waan hedduu saniin cufa yaada keessan kennitanii jirtanii yaada dabalataa guddaa hin qabu garuu yeroo kanatti Mubaarak nam kamiyyuu caalaa fiilingiin isaa naagalaadha. Meebii abdiyatillee hin beekta an dhiyoodha waggaa torba olii obboleessi hakimsiisee ka deebi'enna wanni akkas rifeerii jedhanii doolaariin qarshii nam gaafatanii hospitaal guddaa nam deemsisaan kuni akki daba nama dhagahama fiilingiin isaayyuu nam dur dhaabachuu dhiisaati dhugaa dubbachuu faamilii keessanittiyuu fiilingii isaa himachuun like rakkoo kee jirti himachuun akki daba namatti ulfaata mubeen ammoo kabira dhiisaati ani nu namitti ergaa mubeen namin qarqaara deema mubee deema gaafadha yoo na gaafatan dhuunfatti yoo na gaafatanu deema mubeetu nam qarqaara mubee gaafadha jedhee mubeetti nam hedduu ergaa ture anu like ammoo gizee raachufaan haasaanu gizee nam hedduu haasa'u emotional waan ta'eef afaanii kiyyuu na hidhamee jira so nam dur dhaabachuun akkas na dhaabadha akkas na dhaqqaba jechuun akki daba nama dhagahamaa haa ta'u immoo kalees nam hedduu qarqaara ture mubeeni har'i kun isaaf hin malle sila nam ofii ta'uu qabuyyuu garuu nam hedduu bir dhaabachaa ture har'a ammoo nu isbir dhaabachuu waan xiqqa tokko nuti waan guddaa hagasille nam dhibuu miti so saniin cufaa waan dandeettanuun yoo waan tokkollee harkaan qabaatiin waa kadhachuun akka bir dhaabattanu waaqayyoon si haamaaruu kan fayyite ammoo akkas walitti qabamne haala kee dabarsitee nam biraaf haasa'uuf nu haa ga'u kanum jechuu barbaadadha. Tole obboleettii keenya maskii mangee ulfaadhu galatoomii obboleewwan warra jirtan viidiyoo banadhaa obboleessi Mubaarak Musammaa maammeen asni gudditti argama mee hundumti keessan koppii linkii sheer godhaa maammee waan nuun jettu nuun jedhi gabaabsi waan xiqqoo sirraa barbaanna sirraayi sana booda ይሄን ቤታችንን ሊድ የሚያደርግልን ወንድማችን የተከበረው ሙባረክ ሚዲያ ነው ሙቤና አሲያ ተቀባብሎ ቤቱን ፕሮግራሙን ሊድ ያደርጉልናል እኔ ቁጭ ብዬ ነው ፕሮግራሙን የምከታተለው የሚያስፈልገው ነገሮች ማደርገው ሙቤ ካሁን በኋላ ማሜ ካወራ በኋላ ሁሉንም ነገር የምትቆጣጠረው አንተ ነህ ላንተም ለአሲያ ሞዴሬተር ሰጣቸዋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ማሜ ቀጥል ማሜ ቦታ እያመቻቸ ነው መሰለኝ ያ አሲያ ሁለታችሁ ሞዴሬተር ሰጥቻቸዋለሁ ትቀጥላላችሁ እናንተ ናችሁ ቤት እንዲልታደርጉ ዋው ኢንሻአላህ
ይሄ አንበሳ ያወረደልን ልጅ ሳውዲ አረቢያ ላይ እግሩ ተቆርጦ እርዳታ እኛው ራሳችን በሁለት ሰው አካውንት ከፍተን እርዳታ ያደረግንለት ያለው ልጅ ነው። ሙቤ ይባላል። በማሽን እግሩ ተቆርጦ ሳውዲ አረቢያ ላይ እየተቸገረ ያለ ሰው ነው። ሙባሪክ ይባላል። እጅግ ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ። አንበሳም ለሙቤ ያወርደዋል። እሱን አመስግኑልኝ። ማሜ ቀጥል። ከዛ ሙቤ ቀጥለ ቤቱን ሊድ ታድርገዋለህ። ቴንክ ዩ አብዲ እንትን እንደዚህ አንበሳ ምናምን ሲለቀቅ አንበሳ ምናምን እንደዚህ የሚረዱ ሰዎች በጣም መመስገን ስላለባቸው ሰው እንኳን እያወራ ቢሆን አቋርጠህ አመስግናቸው። እሺ ለምሳሌ እንትኑ የሚመራ ሰው በደንብ ሪያክት ማድረግ አለበት። ገብቷል አይደል? ትልቅ ነገር ስለሆነ ወሬ አቋርጣችሁም ቢሆን ማመስገን አለባችሁ። እሺ ሰው እንደዚህ በማለት ይስተካከል። ኢንሻአላህ ሼህ ሪያድ እንግዲህ ለዚህ ወንድማችን ያው አንበሳ ላወረደው ለሙባረክ እንግዲህ በጣም ያሳዝን ነገር ነው። ኢንሻአላህ ሼህ ሪያድ አጥር ያለ ዱዓ ቢያደርጉለት ጥሩ ነው። ባረከላሁ ፊኩም ጀዛከላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊክ ረቢ በረካይ ሰሃጎ ረቢ በረካይ ሰሃጎ ረቢ ሲኡሲ ሃፈይስ ነጋም ቢያከቲ ረቢ ሲሃገል ረቢ ረኮ ከሳ ሲሃባስ ረቢ ረኮ ከሳ ሲሃባስ ለንጨ ቡሳ ለንጨ ነማ ረቢ ሲሃጎ ነማ ጉያ ቂያማ ወረ ምርጋቲን harka mirgatin kitaba fudate jannata seenu rabbi si hago rabbi bakka si habus Allahu akbar onnetu hojjata barbi lamit onnetu feesajir rabbi jazasi hadebu galato miratu fanu qabachiftu alfada barakallahu fikum ማሜ ቀጥል thank you ማሜ ዱባዱ እሺ ኦኬ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድሪስ መጥቷል እንግዲህ ወይ እኔ ወርጄ ታስገባዋለህ አንዴ አይ አንተ መውረድ አትችልም ምክንያቱም ማሜ አውራና ሞዴሬተር ሰጥቼው እሱም ሊዛ አይ እኔ ወርዳለሁ መልሰኝ ማሜ ምክንያቱም ሙቤ ታስፈልጋለህ ማሜ ጎድ በቀጥ እሺ ማሜ ቀጥል መሐመድ አብሽር ኦኬ ድምጼ ይሰማል አይደል አዎ ይሰማል ኦኬ እንግዲህ እኔ የምለው ነገር የለም ያው ታናሽ ወንድሜ ነው የቲሞች ነን ይሄን ያህል ተሰባስባችሁ ይሄን ያህል ወንድሜን ለማዳን የምታደርጉት ጥረትና የምታደርጉት ርብርብ ጀዛችሁን አላህ ይክፈል። እኔም እንደ ቤተሰብ አያስፈልግም ብዬ ነበር። ያው ታውቃላችሁ ማለት ሰው ፊት ለፊት መቆም በጣም የሰው ፊት እሳት ነው እና ለዛ ብዬ አያስፈልግም ብዬ ነበር። ያው ማለት የድሃ ቤተሰብ ልጆች ነን። ብትረዱ ካላህ አጅሩን ታገኛላችሁ። እርዱት፣ ወንድሜን አድኑት። አመሰግናለሁ። በጋገለቱማ አኩመን ከናን ድረ ጀዳቱ የሮደኑ ኢሲኒስ ሙፈቺሴ ቀልቢ ከሰኒስ ጨብሴ እንበርባቺሱ ወንተን ጀዳቱ ወይፊስ ፉለና ማዱረ ዳበቹን ፉሊና ማይብዳ yatima ada bangkabu kedi sudah yang dibitino nejaran non dikenya yuko mesin argartan kan ichiram to komarate to ko miskaba miskinate umat gargara to ko mesin argartan ichiram